Panalangin kang Apong Mama Kalulu. Panalangin kang Apong Mama Kalulu. King Lagyoning Ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage niligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lebita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya, ban kalupa na, atag kilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong, bantag kilan mo ko't pakayapan, banlinisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye, kalupa daretang taong may mitbit ketang paraliti ko, at may musbus king bubungan, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluguran dam ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye, ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karingtud dang mangalgal, at may bugdang masirado. Ban enalamitakit pa si bayo, o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapan. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amo babalag, iba't king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng ni kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka, uling balo kong mapaglunos ka, at ikamong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ikamong bukod ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na, sumangit ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus, ban kalupa da, akayabe da ka king paglakad ko, at alastas ko ing sablang mga palyari king dieko, at ban kapamilatan ding banal mong aman, ing puso kong dirimla at daralumdum, mikapaliya at niyaslagan sala, at ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikanando. Marap pa si bayo karing bagay at tatakasan ko, susuko ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, ing sablang kanako, uling ikamong bukod ing Ginoo at Diyos ning biya ko, ikang mabibye at mag-ari, kambening ipa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King Lagyoning Ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Maya pabengi po kaya kayungan. Yabe tala po king kaya katamang intensyones, di king katamba na lamisa, rin kaya katamang intensyones. Kapasalamatan ng Alyanigi Entorno Family, Amelita Ballecer, Dr. Condrado Ballecer, Paulo Hison and Family, Eder and Aniel Dison and Family, Angelita Bautista, Bautista Family, Lorenzo and Dison Family, Ernesto and Mila Dison, Gina Aguirre and Family, Lynn Alde, Marian Torres, Yoli Pineda, George Joyce Miranda, CJ Chloe Miranda, Sally Surla, Angelita Gatling, Floriza Bergera, Emily de los Reyes, Hermenegilda de los Reyes, Mr. and Mrs. Gonzalo Limson, Mr. and Mrs. Gilbert Deyang, Kate Limson, Lerma Santos and Family, Gloria Olano, James Hawks and Family, Vicky Tanglao, Rick Dao Family, Renato Family, Patrick Pangan and Family, John Paul Henson and Family, Raymark Abella and Family, Hannah Sinamban and Family, Kristan Lisel Medina, Brian Medina, Dirk Medina, kapasalamatan king Aldorang Kebaitan, Trisbel Connie Rita, John Tanglao, Lourdes Tanglao, Ernesto Parico, Special Intenciones ng Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and Family, Christine Ann M. Malig, Edward Joseph and Eric Joseph Malig, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Dennis and Yoli Pineda, Lilia Pineda, Puring Miranda, Danico Kim Pineda, Dale Jess Pineda, Rolly Gina Miranda, Risa Del Mendoza, Dolly Gagi Salalila, BJ Tiger Lagman and Family, Jimmy Pacho, Sarah Joy Cuenca, Gino Kylie Pacho, Lenny Robredo, Kiko Pangilinan, Adan Family, Anita Pamintuan, Eder and Angel Dison and Family, Angelita Bautista, Bautista Family, Bienvenida Liwanag, Lorenzo Dison and Family, Ernesto and Mila Dison, Ruben and Trixie Henson and Family, Florencia Candelaria, Amari Gabriel Candelaria, Jaila Cory Carion, Annalisa Cunanan, Almira Cunanan, Alisa Marie Ricardo, Delma Joy Magtubo, complete healing and speedy recovery of Mary Ann and Nelmida, Ronald Paruli, Glenda Cerdenola, Estela Lorenzo, Ernesto Dison, Katrina Henisa, Enrico Canlas, John Ramiel Cruz, Cindy Hemson, Magdalena Tayag, Marichelle Punsalan, Michelle Pexon, Olive Garcia, Mikey Liana Perin Abuan. Yabetala naman po kikatamong pangadiring kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na Isor Amelia Saramiento Opi, Constancio Escolastica, Jesus Rogelio, Ernesto Pedro, Concordia, Agida, Pepe Jr., Benedict Yuson Razon, Lolita Panlilio, Josepa Panlilio, Vicky Manalili, Rogelio Deirit, Patricia Deirit, Leticia Lotibo, Romeo Caringal, John Baluyot, Annalisa Baluyot, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Sr., Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Regina Di Caico, Ruben Henson Sr., Julian Di Caico Jr., Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Alan Janaski, Fortunato Tayag,
Rosine Codilla, Arnold Codilla, Nestor Ilaw, Maripe Yu, Ann Marie Santos, Apolonia Silaw, Rosalina Palo, Arturo Tanudra, Felisa Tanudra, Deo Gracia Palo, Caridad Palo, Herminio Suarez, Maria Teresa Mondares, Romeo Mondares, Elizabeth Infante, Bienvenido Infante, Lucia Infante, Maribel Samson, Luding Samson, Nene Samson, Angelito Cunanan, Albert Cunanan, Manuel Cunanan, Amelia Cunanan, Agapito Candelaria, Virginia Candelaria, Arturo Candelaria, Robert Candelaria, Agapito Candelaria Jr., Peter Hilaria, Kabigting, Francisco, Amelia, Daniel, Nelson de Guzman, Iluminada Mirantes, Edwin Patrola, Elon Mandap, Gerardo Belista Sr. and Jr., Irene Nabal, Domiciano Arturo Juarez, Ben Gulatera, Marina Rodriguea, Ornata Rodriguez, Rene Nicdao Jr., Ray Nicdao, Lourdes Nonato, Juanito Nonato, Leonardo Malyari, Gadi Decatoria, Albina Decatoria, Teresita Cobo, Robert Decatoria, Placida Baha, Marcial Baha, Luz Baha, Ernesto Baha, Juanita S. Angeles, Eugenio Nacar, Julius Cesar Nacar, Victorio Nacar, Corilo Bondok, Maximiana Bondok, Jose Pineda, Erlinda Guiña, Renato Guiña, Christian Pegson, Ernesto Tanhueco, Erwin Tanhueco, Maria Haglan. Betala naman po rin kapatid tamong mayang unabi, ala ng makaga nakakarela, at mangailangan kim pakalulu ning Ginoo. Talakad tamo po yung magmisa tamo'y Reverendo Padre Tedly Villanueva. Ititipon tamo king lagyonig pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. May kapakikasundo tamo king Diyos, king kapamilatan ng kamatayan ng king anak, ing labis-labis sa tula at matibay tiwala, king Diyos, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Huling sa pating lugut ta kang Jesus at karing kaparatang tao, adwan tangin ng kapatawaran ng iba. Iyagkastangining miyag na nagnaning kapanisyan. Bagong pisal ko, King Diyos, ang mayupayan tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang angel ampong santos, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa may payong tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king be alanangka. Amen.
manalangin tamo. Oig paming mayupaya, sinugat miya yung puso ng Jesus sa kayang anak, dapat pagdala na kang kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patutuking kapasalamatan ni kingkeyang lugod at pamaglarin mi karingkekang kasalanan. Itinganaduan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mababiat magari kang bemo at ng Espiritu Santo, metong muging panga Diyos, manggaman king alalangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kanitang Isaulo, kasalukuyan ng susundo imbalak ng ipapatenongan ning alagad ng Ginoo. Miksariaya king harapan ning matas a saserdote. Menyawad yang kasulatan pakilala kaya karing sinagoga karing Damasco. Inyawad na iti, bangketa mi kayo pa yan yang manyakap at migdalang Jerusalem karing sablam tuntunan kindalan ning Ginoo, babae at lalaki. King pamaglakbe na papunta Damasco, inyang malapit ni king syudad, biglayang sinlag king makapaturot kaya ing metong asala. Ketang pangasakyan na king kabayo, may nabuya king gabun, at dimdam ni ing metong asiwala, mamaos kaya nga na, Saulo, Saulo, bakit dilegaligan mo ko? Ninui ka, Ginoo, nga ng kinutang. Ako, Jesus, akekang dilegaligan. Nga na ning Ginoo, dapat nga ni mo rin may baon ka at malaos king siyudad karing sabyan dakeka ing sukat mong daptan. Ning kayabe nang maglakbe, Saulo, tinok nang la at elame kabulad. Dindamde ing siwala, dapat alang ikit na naman. May baon niya Saulo at migmulagat siya. Dapat alayang bitasang akakit. Inya telande gamat at tinayde kilub daking Damasco. Kilub nga tungaldo e bitasang manakit king kekabanda ring aldo areta alayang bitasang pengan o ininom. Karing Damasco, ating metong alagad amelagwang Ananias. May nakit siyang pamatilip, anong nuing sinabi ng Ginoo kaya Ananias at Chuko Kenny, nga nang may kibat ng Ginoo kaya. Biblas ka at munta ka karing kalye amatulid at karing kimbali ng udas, pangutang ing metong at tao Tarso amilagwang Saulo. Manalang niya king metong apamipatilip. Ikit niya linub king bali at metong alalaking milagwang Ananias at iti timpak no ding kayang buntok ding gamat na bang manakit siyang pasibayo. Ginoo nga ng may kibat Ananias. Dakal nung tao ring may malita tungkol king taong iti, dikil king sablang makatakot apanyapta na karing pinili mo karing Jerusalem. At di natangyaketi Damasco, magdalang kayo pa yan, manibat karing pamuntok daring saserdote, bantambak pandak nalaring sablang mamahos king lagyo mo. Dapat ngani kaya ning Ginoo, sulong munta ka, uling pinili kang sumuyo ka na ko, baning ipabalo ang lagyo ko karing pagano ampong ari. At karing miyamalen na ning Israel, ako mismo, pakilalo ko kaya ang sablandala ng kasakitan,
alang-alang kanako. Anya may koy Ananias at melaw siya ketang bali at timpakno ringgabat na buntok ng Saulo. Kapatata Saulo nga nang migsalita, ing ginuying mitubot kanako. Jesus, ames mong pepakit keka, kindanan kabang papunta ka keti. Tinubod na ako keka, tinubod na ako bang kita manakit kang pasabayo, at mikatman king banal espiritu, kanita mo rin ning bala mong kaliskis asan, may nabula ka ring mata ng Saulo at may nakit siyang pasabayo. May bawan niya at pepabinyag niya, inyang may kapangan niya, may bawing si kanana. Saulo, may natilyang pangmapil na neldo kambering alagad ng Damasco, mintaya alang ka rin sinagoga at migmulayang may naral tungkol kang Jesus, ya nga anak ng Diyos, nga na karing sablang tao. Amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Muntako king babilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo, puryanyesa. Puryanye kayong sablang tao, keti king yato. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Ing lugod na kaya katamungan, at ing kayang katapatan, manatili king kapilan paman. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Talakad tapo bang parangalan ing mayap a balita. Baluta mong ikristo, tunay ang mibangon, iba't king kamatayan. Matagumpe, ari, balikdan mo king mitmong ganaka. Ing Ginoo manatili ya kayo. At keka ang timurin. Pamasa king may pabalita agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Mapali lang ibabadbaran ding Hudyo, ngarang mipapangutang. Makanano na nga ibeke katamo ning taong iti, ingke ang laman, batang apangan. Nga nang Jesus karela, ing katutuan sabyan ko kay kayo, nung eko mangan king laman ning anak ning tao, at minum king daya na, eko mikabye king sarili yu, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at tingang be alananga, apasublyanan king mie king tauling aldo. Uling ing laman ko tunay ang pamangan, at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ya kanako, at ako manatili ko kaya. Ing mabiyeg pa tinubod na ako, at king uli na mabibiyeg ko, anti mo naman ing mamangan kanako, mabiyeg king uli ko. Itiing tinape, tinipay batbanwa, ayan tiking pengan ding pipumpunan yu, at kay bat metela, ing mangan king tinapeng iti meya kapilan man. Sinabi ng Jesus iti kilob ning sinagoga, inya
inyang tuturuya king Kapernaum. Ing may pabalita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabengi po kayo ngad. Maya pa po mo. Kumusta ako po? Maya po. Long time no see, po. Nanula po rin qualities na kakita mo at mumunta tam keni. Magbalik tam pane-pane, balang Biyernes po, pangapong mamakalulu. What are the qualities of God, especially of Jesus Christ, that are most important to us? Nung piganaman tamo po, siguro, ring pabalik-balik po kayo ni balang Biyernes, siguro po ne po kakabang kayo kayong listahan ne po. Huling nung pansinan tampo, ding maya pong qualities na ning meto nga tao are always found in our Lord Jesus Christ or in God. At din pong quality sa reni, magbase sila po kaya kaya katang personal experiences. Nung nani experience tam kaya nga pong Ginoo. Mumuna po, dahil nga liwa po siguro kaya katamo, yung sagot da, yung focus da, na yung Diyos, netong niyang mapagpatawad. O yung Diyos, God is generous. Na po, iya po, metong yung mapagpatawad, inga pong Ginoo, metong yung mapagpatawad, at generous siya. Kadwa po siguro, dahil nga liwa, may put God's love and care on the top of their list. Yung lugod na ni nga pong Ginoo, kayong mumuna karetang listahan, kayong qualities na ni nga pong Ginoo, at pabalik-balik tampo, kayong shrine na yun. Ating pong adwang biblical words, Hebrew biblical word na po, yung mumuna, hesed, yung kadwa, emet. Dini pong adwang salitang Hebreo areni, often translated as steadfast kindness and enduring fidelity. These two qualities speaks of the ever-present steadfast kindness at ongoing love, enduring fidelity. Yung lugod na ni nga pong kaya katamo. At dini po, ding kaya katamo pong dapat pa magsumikapan. Alin mo po kayong sarili tamo, nung pati ka rin kapara tamong tao, makanya po hindi tamo ka rin pamasa tamong pong eni. Ito pong first reading, hindi po halos siguro po memorize tayo niya po, lalo na po ka rin pong adway po piyesta ini, San Pablo, niya po, yung munang pamasa, dimdam tayo, it's all about the conversion of Saint Paul, niya po. And, itang ingkikatang gospel ngayon, it's all about the Jesus as the bread of life. Yung ginutang Yeso Kristo, yung tinapin ng be. Papakin na po kaya katamo, at remind na po kaya katamo ng may pabalita ngeni, na atin tamongan pong chances. Atin tamongan pong chances. Nung pansinan niyo po, sabi natin pong San Pablo, metong yan ng mga apostol. Pero, kaya be, post-resurrection niya po San Pablo, po before the resurrection na kaya nga pong Ginoo. Nabi po, atin tangan pong chances, paputaw uli, kalupa ng San Pablo, at kaya pong medyo kapangatwa na, karin niya po may yawus at may convert. God is also calling us, sana katampo ni nga pong Ginoo, and all Christians, to be first, to be enlightened by the truth. Katotwan. Rather than the act of darkness, yung karulumduman, and blindness, yung pagkabulag. Yun po sanang maging gabay tampo kayong daratang election na yun po, to be enlightened by the truth, yung katotwan, rather than act of darkness, karulumduman, and blindness. Kalupa na po sanang San Pablo, in conversion, in kwento na pong San Pablo, etang po sana pabren mga subsub tao pa, at mga bulag, na po, bayu tamo, maliwanagan. At sana po, isundo po sana, yung kabang mumutatang po kayo, na po, sorry po, makapunta na po kayong gulot ngayon, na po, makapunta na nga po ngayon, halos sa duwang banway, makapunta po kayong gulot at makatalan. To come to Jesus, ang pong mama kalulu, yung tinapin ng biye, the bread of life,
and be nourished by Him. Baka tayo experience tampo in enduring faithfulness ng apong Mama Kalulu, who has chosen to feed us in His very self. How much God, in lugodan nga pong kinukaya katamo, that God would call us to be converted. How sana katamo po ni nga pong Gino, to be converted and to have a full communion with our Lord Jesus Christ. This manifests the steadfast kindness ni nga pong Gino. And God continues, hindi na nakatamong sikanan to provide us with this very food, which is our mainstay, or yung kaya katamang peka sustenance, spiritual sustenance, as we proclaim the enduring faithfulness of our God. Ngayon po, ang kutang ko kaya kayo, nanuya po yung pamangan na yun eh. Nanay po yung pamangan na yun eh. Itang sinabing pamangan, nanuya po ito? Ing Eucharistia. Yan po, nakasanting na po, bayo tayong pumunta ka nga po kayong gulot, ing imahin na po nga pong Mama Kalulo, sisimba tayong pa po. Aliwa po ito simbang visit. Kasi po usually po rin Kapampangan, yung culture na simba ko, mag-visit ya. Aliwaya po ito. Pero kayo po ngayon at nabukasanting na po, nasisimba tampa, magpasalamat tampa, at nunorish na katampa, ni nga pong ginu, kayong tinape na ning biye, tinape ning amanu, at ing tinape. The Word of God, ang poing kaya katamang pangadwang species, yung tinape ang pangalak. Manunorish na katamo, nunorish na katampa, and then, punta lang tayo po yung imahin na nga pong Mama Kalulo kayong gulot. At na po kasanting ita. Sana po i-continue tayo, ne po. At siya pong adi mo po kayo ng shrine na yun, na pumunta tayo ng Pesamban, ali po, okay yan po yung mag-visit, pero mas basanding po simbata mo. Simbata mo po sabihan to attend yung buong Eucharistia, ne po, yung buong misa. Makanan niya po ito. Mag-umisaya po kayong entrance song, mayariya pong recessional. Eya po kapit na, ne po. Eya po kapit na, po atang kasi po rin aliwa, umpisan ding, ay, bitawli ko. Manggalang, miras lang gospel, watang kai, kaya lang ng gospel, umpisan ding gospel, kaya ba't makonala? Ala po makanita, ne po, rin po mayari kayong communion. Ding aliwa naman po, kaya dang may kinabang, makonala. Ala po maanting Santa Misa, yung Eucharistia, yung tinapay na nimbi, napawaga na kay katamo ni nga pong Ginoo. Among parananiwaring tinapay na ng bigay ni at makinabang taong puwari. Kasi po, hindi po yung kiyakatamong spiritual sustenance, ne po, at inilimurin po, napin po pagtakan nyo at ating viaticum, ne po, nanyo pong viaticum. Pota pong aliwaya po kasi yung anointing of the sick, ang po yung viaticum, aliwala po rin. Yung viaticum po, yapin po itong last rites. Yung anointing of the sick, yapin po yung itang maglanyala ka rin masakit, banta sa lesela. O nang ikatamang po, minsan, sung minaos ng pari, balada matena la. Na po, ala po makantay ito. Yung anointing of the sick, minsan alaya pong communion. Ni po, minsan natin niya, pero minsan alaya. Pero yung viaticum po, nanya po yung viaticum, ito po yung pabakal. Kaya po minsan, nung agyong na pang mag-communion ng masakit, yung magiging alo, hindi na niyang communion. Na po, kasi po ito yung bakalana. Ito po yung pabakal as a nourishment na ng spiritual, yung kahatang kaladwa, para po atang maniktamo, kaya nga pong Ginoo, at yung tamang pabakal, a nourishment. Ne po. At hindi pong Eucharistia ang ining, tinapin ng bingay ne. At ne po kasanting ne po, magbalik tamo po kanyang Holy Thursday. Ne po kanyang Holy Thursday, itang institution of the Eucharist. Na ano pong pawagan na kaya katamang nga pong Ginoo, at diyang likwa na katampo, pero sabi na, do this, kayong misa, kayong consecration, ano pong daramdaman tamo? Do this in remembrance of me. In remembrance of me. Every time na mag-celebrate tamo Eucharistia, first, we are nourished by the Word, makinabang tampo, we are nourished by the body and blood of our Lord Jesus Christ, so that both physical, ang kiyatang physical, ang pong spiritual, will be nourished, and we will, at makakaitampo, we'll have that enduring faithfulness
and the very food of our sustenance, papunta po king kakatamong igpa, king kakatampong parasan. Yan po yung kakatampong tang yan nga do ngayon Yan pong first Friday how can I deepen my relationship with the Lord? Baka nan tayo pong lalong ipalalam o lumalam ang kakatang relasyon kay nga pong Ginoo. Who desires that I feed on Him, who is the bread of life, yung tinapay ng Diye. Alin po kayong pansarili, yung kadwa po, how can I reach out? Ne po, kasi po usually po, ring mana po tang manlaing tam kaya ni minsan sarili tam po ne po. How can I reach out? Manantang pag how to reach out karing kaparatang tao and help them experience the steadfast loving kindness, hesed, and the enduring faithfulness, emeth, of God. Amen. Inggid ko na nakatamong ini, king mismong kutang akitang nakaringkayang alagad. Ikayo, bisa kayo naman mako, manalangin tangini, bang pasik na nga na, ing may natang kasalpantayanan, nga taang manalangin, aring sinubling nebye, pakiramdaman mo kami. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang awsandang Kristiyano, ing karelang sarili, datang yasanay nga do, ay taglaling da, ing karelang sarili, antimo ing gawa ng San Pablo, ipanalangin takeng Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang pari, ay ating kasuywan pastoral. Manakit lasanang panahon, si Claude king pamanalangin, ban ayawad mit mong kababan keng Ginoo, ing karagdagan king karelang kasalpantayanan, ipanalangin takeng Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka ring urong sulong alub, king kasalpantayanan. May kasi ka na lasanang makasupil, karing sagabal amililisya, karela, king pamangilala kang Kristo. Ipanalangin takeng Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablangaw sandang Kristiyano, ing karelang sarili. Dapat ebalo ing kabadugan ing karelang kasalpantayanan. Ipanalangin takeng Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, kapilan man sana, etabubulong laban keng Ginoo. Ngunit tanggap pantala ring kayang amano. Kambening mabilog akasalpantayanan at kapanaligan. Ipanalangin takeng Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Ngini adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Kinong Jesus, balumi, king dingke kang amano, ilang pagmulanan ng be alananga, ipagkalugmong tagapan mila kang bening mapagkumbaba mong kasalpantayanan at mong katapatan bilang tuparan, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang may paing tutu. Tanggapan na saning Ginoo itindawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamig miglalang, baliktan ning ing puso ng Kristong anak mo, amit mong lugod para kay kami. Paulining lugod na, tanggapan mesa na itong Eucharistia, at patawaran mo na rin kaya kaming kasalanan. Itinganadwan mi kapamatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natiliya kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Yat nayo rin puso yu. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong ginong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang matulid, ing pasalamatan dakang parati, at tuman ka rin oig pa. Diyos singalanangga at lubos mayupaya, kapamatan ng Heso Kristong ginumi. Mitas makapako king krus, tuneping emunano, ing lugod ng Kristo, amidawon ting biyena para kaya kami. Iba't king tagiliran ng metandus, minagos ing danum at daya, ing sinibul ing biya sacramental kilub ning Santa Iglesia, king makabuklat ng puso ning talagpagligtas, asan mo rin sablang tao, bang sakdo king danum ning tula, amanibatan king sibol ning kaligtasan. Ulinita kambering sablang koring anghel karing banwa, daralit ning kaya ang ligaya, layong makyabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikang panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi, pabanalan sa mo sari at ingayan ting Espiritu mo, pangkaya kami malyar lang katawan, at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang luping pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat na keka, binyene karingkayang alagad at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanang katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iti ing kalis ing kakong daya, ing daya ning bayo at alahanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para kayong sablang tao, bangketa may patawaran la rin kasalanan, taptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mo yoy pa, ing kamatayan at pamanibli ng mebye ng anak mo. Daraon mi akekay ting tinapin ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layo ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kayong matampang talak at arapan mo bang sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikangan sarang misulusulog ing katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan meoy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metong ayato, bang miganap ya king lubud, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at mananayin subling miye, at ding sablang meyaw na biye, tanggapan mula naman king maligayang mga harapan, pakalulod mo kengan, gaan mo kayang karapat dapat magkamit king biye alanangga, bang kayabe ng Maria yung Birhen ng Duning Diyos, kambe ng San Jose yung kayang esposo, kayabe ng apostol at ding sablang santo, at inubad king malmong kaburian king kayakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, igpang may payang tutu, kagom ng Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ini manalangin taong mitmong kapanaligan at lugutingig pa, karingamanong tiro na kaya katamu ninggin. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, baging kasopanin kaya kang pakalulu, parati ang ikabos king kasalanan at maligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami kambening maligayang mong kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristo, kaya king talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyaw kaya kayo, emo sa babaligtan din kaya kaming kasalanan, nanilawan ming kasalapantayanan ni kaya kang iglesia, at pamayapan niya pang bilugan, at paging kaburian mo,
ikang mabibiyat magari, manggaban king alanangga. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Bakit tangin yung magkakametong tamo king kapayapan? Noong kordero ng Diyos, noong milalakuking kasalanan ng yato, mapalad na rin mayawos king apuna ng kordero. Genu, kung matampan tanggap keka, dapat ikasmi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atyuka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka maygit king sablambagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo mang espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari, atyuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Mo ko sana'y paintulok kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Please kneel, prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without. Amen. Panalangin kingalalan. Abe-abe tamong manalangin, at pakiba tamo, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, O Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, O Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, O Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, bang makapamirayt. Iligtas mo kami, O Ginoo. Bang kaya lang malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawi. Iligtas mo kami, O Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, O Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Bang inkonsensyami, ya inggawang tunek tuntunan. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Bang ingkayapan, ding kekaldan, ing mangibabo, aparasan. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Ging dignidad ning tao, ya impalaging galangan. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Bang ing pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Bang ing pamisan metong yaing pamamyedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Bang ing banal atakot king Dios, at lugod kalupan tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Manalangin tamo. Pastul ning kaladwami ampong talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, ing pigkalubmuke kami. Metong apanagkat bang sumuyo karing sabla, ampong dagol ing kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami. Anti mo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika. Para karing botanti ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo. At makasaw bang sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Lukluk tamo po at para po king kapabaluan. Mumuna po, thank you very much for your help and support for our shrine. Today is the first Friday of the month, and we will be having our second collection. All funds that will be collected from this second collection will be used from the maintenance and cleanliness of the shrine. Second, in Mayap Abalita, the official publications of the Archdiocese of San Fernando issue for the month of May is now available at the religious store. Third, the Apo Shrine Altar Server are now recruiting new members, ages 15 and above. For those interested, you may contact their coordinator, Brother Jerome Marvin Garcia.
Umpisa po ngayong unang Biyernes ng Mayo ay magbabago na ang schedule ng ating mga misa. Nagdagdag na po tayo ng 3 pang misa at ngayon po ay 10 na ang ating mga misa. May Tagalog na rin po. Ang unang misa ay alas 5 ng umaga at ang huling misa ay alas 6:30 ng gabi. Magkakaroon po tayo ng 30 minutes na pagitan sa bawat misa para sa disinfections ng ating simbahan. Nakabukas na rin po ang Apo Chamber sa likod. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, katman sa king lugod niting sakramento, ilapit na kesa kang Kristo anak mo, at sa upa na king kilala kaya, karing kaparaming tao, itinganaduan mi king kapamatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuma natiliya kay kayo, At kaya ka, Antimorin. panalangin para kayong pamindisyon karing debusyon, karing magdebusyon. Manalangin tamo. O malugod apong mamakalulo, pisyag mo kang bening banala krus, ingalang kupa sa lugod mo king balen, ay iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding panigapuning at panalangin, ding balang betong kaya kami, ding magmasuki si king aldodo, ning karelang kaya baitan, ding anibersaryo ng karelang kasal, maklakbe king aliwang lugar, ding mag-board exam o mag-bar exam, ding masakit at may kapanandaman, ipagkalabyo po sa aning kayadwanan na lalapit ding maniga po kay kayo at tatanggapan dang mitmong kasalpantayanan ing kalam at atang ababalikan kay kayo. Bendisyonan nyo la naman ding imahin, rosaryo, kandila, laro o karelang daralan, bansesen in lugod na kay kayo. Kapamataning bendisyon na iti, aga nakada sana, ing pangako daking binyag, na ika mo kabuding karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman, king alanangka. Amen. Apong mamakadulo. Pakaluluan mo kami. Ing ginuman natiliya kay kayo, At kaya ka, Antimorin. bendisyon nakoning may bayang Diyos, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Umen ako sa aking kapayapaning sagradang puso ng Jesus at manakit ang kapainawan para king kaladwayo. Salamat, King Diyos.